Mun ria berempa mas. Ini situng. Abang kuatanya argena mas. Mun sarung siapa sih tak tahu cek situng. Neka menilaga di tim motif sandur. Harganya 1 juta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neka sarung utan. Sarung apa nih kak? Sarung Manila tat. Oh, sarung Manila. Sampean tak ngubengnya din. Ki punten Ustad. Cek tak niat nih ketat. Kalau aku tanya harga dari hile. Motif apaan nih kak? Saya bertemu mungkin cuma 5 motif tat. MST, MGT, KDT, SGT, dan SGI. Ini kan MST tat. Motif kempeng khas Madura nah. Mana bini kah CMGT ikut cak Manila sakira. Nih, kok saya cocok ke hampian tat. Manila KDT motif sandur hadir ke Labuan Bernamira nah. Bagus din. Eki Ustad. Mana bini kah Manila SGT sarang SGI. Kira buka tak pun apa. Ini ke SGT tat. Songket Gunung Timbul. Songket nih kaki. Engki. Cek ku betir sampean. Mana bini ke SGI. Songket Gunung Eksklusif. Wah. Hubungan saya kamam pian. Bingung bulung ubeng nasi kak cek pada bagus. Engki bagus tat. Cek nih kak. Sarung sutra benih kain katun. Ustad. Mana bingung bang nak. Ngubeng si SGI ini kak. Cocok ke sampean. Bunyi si sandur nih kadin. Ampun Ustad. Sandur nih kasih patot yang gue orang abelatir. Mana bisa sampean kan tokoh agama. Iki din, sekelangkung masuk ke din. Jadi pun apa? Iki, bulan muda udah nikah. Oh, engki. Sana apa harusnya mas? Iki tak pun apa? Keng bulat aku tahu bengkes. Transfer tak pun apa tat? Ini kak nomor rekening bunda. Kon. Bulan mau bang iki. Engki bula cuan. Tori kelubi bula tampi akhina. Tiga le tampil agak copok, bayi malah tampil tang bini. Oh engki. Keng yang punya pas Andre din. Malah nyerah. Tori ki. Engki. Tore, mungkin ngubungin si kama.
Mi. Mi. Engkibi. Kanto na. Bulan mo bengi sarong, Mi. Bagus ki. Engki bagus bi. Sarong napa nikah? Sarong Manila, Mi. Minggu bengi sarong Manila boleh bi. Benila ke tuan sampean. Kipas katina apa, Mi? Cak boleh seneng sarong Manila. Sarong Manila nikah, produk asli Madura, Mi. Cuma pakai produk orang Madura, masalah kualitas tak diragukan lagi. Salah angkuina saya, kain lemes. Iki maklum, cak lah sarong sutra. Beni ke sarong lebar, Mi. Salpa angkuina. Tak apit keseremput. Kasapon lah taro. Engki bi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Mi, adan pon Mi, tori sa sholat, Mi. Engki bi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Samangken bulan sarang panjenengan sateja bekal ngati pernah bulan suci Ramadan, bulan sepenuh kalaban rahmat. Jadi bulan sarang panjenengan sateja kotu siap kangkui menyambut bulan suci Ramadan panika. Carana katipun apa, Ustaz? Carana menyambut bulan suci Ramadan ingki kak dintoh kalaban meningkatkan ketakwaan kepada Allah, kalaban meningkatkan ibadah kepada Allah. Beni pas sibuk ngolek siang kuya nanya. Kapan para bulan Ramadan pah bulan siang kuya nanya arti letang tau. Beni pan ini esensi dari menyambut bulan Ramadan. Beli meningkatkan ketakwaan. Cek pinter mau nabi natu Ustaz. Ani ngaben tibi kelih mele sarong anyar pelan para pasaan. Bulan Ramadan pani ke bulan spesial. Sampian ala ko situng kabagusan, kencerna bakal dilipat gandakan. Tetitore, guna aki bulan Ramadan si bakal datang panikah, kesempatan kangkui mulong kenceren. Pokoknya bulan Ramadan panikah kenceren kila pahibur tabur. Cek ko beter sampean. Lebih sodeko. Nika cek rajana kencerena. Soalnya sodeko nikah bisa mabunga ka orang senarema. Cuma mun sampean asodeko cek asodeko bareng si tak layak. Asodeko bareng si bagus. Sisa kira na orang senarema sodeko gila aroma sa bunga. Nika esensi dari sodeko. Lebih sampean sodeko bareng segi ikayeman nih. Contoh nang kuyon. Sampean ki anyar meleh. Pecah bagi tek buka, pas esoda kuaki dek ka oreng, ni kecek rajin akan cerena. Ustaz Darman. Ustaz. Mangkin Ustaz. Thank you. Ceraman sampean cek sain Ustaz. Tentang sedekah. Alhamdulillah. Bulan semakin cek semak. Orang asdoko bareng si tak layak. Lebih para telasen. Banyak orang atau THR aropa angguyan si tak layak. Kaina gere. Kapan yang kui? Iritasi kak oleh. Jadi orang sini nerima THR kasih tak aroma sa bunga. Balik susah. Yang gue tudus ke orang. Kapan tak yang kui? Tak nyaman kasaparin. Cita napa? Mun beda orang ngaparing THR ke sampean, di sampean terima. Misalnya tak cocok ke sampean paring ngaki dek ke orang yang lebih butuh. Sorry mi.
Tema kopi na dul. Le, Apa kak? kebay kopi le. Wala. Mun binato na tadarman. Keng maranga ki purdul. Merengah ada remadin. Ya tamparan keras ke bagian orang sesokin na karokung nang kung ruwa. Sampo abri THR sarong senar. Sarong senar. Mun sarong dari senar taring pas malas kapan jangku din. Keng bener cara menata darman rodul. Mun asade ke area bareng si bagus. Selaya ben semanfaat ke orang. Teti orang senare mero bunga. Mun sarong senar sing angku ya sosah. Lebih ada lagi bos. Ya kopi minum Jay. Puralah pangeran. Nih panas kopi nele. Ini melancanya nyara ke boy kak. Tadi sangai le. Mau minta saya nggak saya minta kang, kau minta ke bini nang. Setalkah? Nih kata sajian ganas binin kayak gitu. Mudah hyper deh iya. Jaga kaki din. Kan nemu apa boy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malum. Ada bre. Dere mami tak beri dul. Apa sih begini? Cering kau tadi apa? Yalah apa dah iya dul. Kesempatan sedekah. Deki paksa sedekah, saya beri tak bunga. Tak ada percuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyukun sedekan nami. Nika mentar manfaat. Kelangkong kimi. Mentur Allah sih malu semi. Amin. Ngereng mi. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mi. Napa bi? Kamu sarong Manila sing ubangi bari. Terus coba abi bula mi. Sobung pon bi, pareng aki dia pengemis. Napa?
Nika mentar manfaat ke. Kelangkong kimi. Mentur Allah sih mal sumi. Amin. Ngereng mi. Thank you. Alhamdulillah. Mai paring lagi ke pengemis mi. Jarang bulan nyarang ngobeng mi kasa. Mi te paring isi laju boy. Ki kan sedekah bi. Cepon sampian mau nak sedekah bareng mapan raja kencerna. Yeah, yeah.